Bun Qayyim kutuba kala na kelen kele kan kata ni bonda kala Bun Qayyim polo na ko fasilu fi hadihi fi kutubati Jadil Ma'adi ka jiji folo ye fasilu kala konni ye fasilu ye ciden ka kanda ka kutuba kala na wa kana yumahilu yawm al-jumu'ah ako juma do ko ciden tumbe makono ni ka sokono hatta yastami an-nas fonni be farala nyogonka juma la wakati mi fa iza istamawu ni mogo farala nyogonka juma kono kharaja ilayhim ciden be bokana jamama juma kono min khairi sawis min khairi sawaisi min khairi sawis kasoro bila sirali taala yashihu baina yadayhi ni juma wakati sera ko ciden be bo kana mugoma kaso ewa bila sirali kelate ciden na nabe kulo anye yashihu baina yadayhi nabe kulo anye Bun Qayyim ko ote ciden ka kanda kono ka sunnate folo alimami tumbe ni togode la har si sallada alimami chama be mogo do de be ni alimami bena ka kutubana salli ewa la yakantige salli do sungalo salli do juma kutuba do mogo do de be bilunye ube kulo ka baitu ke unye kana utato ka sokono mogo do de bunye ka kulo ka baitu fo kata akotunte chidena kata ka kuma chamal labanna ne yen yoroni doronde ta kono Jadil Ma'adi fi hadi khairil ibadi kemenani jiju folo kemenani ani muga ani kononto yoro abenin kuma foy Jadil Ma'adi fi hadi khairil ibadi jiju folo kemenani ani muga ani kononto komi tabawute kelenye atul qamisatu ashara wa taba de benne bolo jiju folo Suwaibu Arnawutu ani Abdul Qadir al-Arnawutu ulude wa taba tahqiqu kataliqu kala no taba nyogona be mugo min bolo Bun Qayyim ka kuma min fulen ni nye jiju folo la kemenani mugani kononto yoro iba soroy ka fo bel Israel kala tunta ciden na be kulo anye kana wala hari dugu bawla munum budambe kata sunnama hari nulu ka bilal Israel kala utaye kulo bila Israel kala be ulula ciden ka sunnate kutuba kera ika suni misiri ka suruto ika sokono ni kutuba wakati sera doro ibe bo kana yere mimbai ka kutuba kala ni ka kutuba bana beti ka so ni ka so ni misiri mansuru alimami bom munum be sisa na ika siga alimami bom kono ikele ini mogo kana fara nyogon ka yede ko ni kutuba wakati sera una bilenye ubi no fe kana ciden ka sunnate ni kutuba wakati sera ikelembe bo ibena yele mimbari ka ibika kutuba kala ni ka kutuba bana ibeta donc anyen nim famu Bun Qayyim ka kuma la anye afara ni hadisa kaya na ko fayja kharaja al imam ni al imam bora asarahu nando nasarahu kono hadhihi al ahadith fima yata'allaqu bi yawm al jum'ah wa fi salatiha ni hadisa de munin dulelum be juma donna ani juma salli fali hadith al-awwalu hadith Salaman radiyallahu anhu hadisa folo Salaman ka hadisa alaka je kabama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jakara asiya ko ciden ye fewndo fo ija fala hal insanu fa innahu yaghfiru lahu ma bayna al-jum'ati wal jum'ah ni mo mi nyoko sugu ke juma do kata juma ana juma yore ni nyoko nche junubu ko alabu yafa ye oku minha al-iqtisal oku munu fora hadisa inkono ko libo ola kako an yaqtasila kama yaqtasilu lil janabati juma do ikakko juma ye ikakko ko like juma ye komi ibe janaba ko chokomi ibe koli ke janaba ye chokomi ibe koli ke jumaye o choko fanala
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه تالي كما أبا هريرة كحديث لا تقوم حديثا من تقولين بسلمان كحديثين وهذا الاغتشال من سمين كن قولي من فلان سبق أن لقول الراجح وجوبه ko afora kateme ko kuma girma yeminye koli na juma koli na ko wajibi ko juma koli wajibi wa annahu yajibu lil insan an yaqtasila li yawm al jumu'ati ko awajibi lembe hada madenka juma do yikiko ida kana yusalli li jumu'ata na yasru ayyam moye ni be juma salli amma nisa'u fala yajibu alayhinna ni muso juma koli ma wajibi uluka ولكن هذا الواجب ليس أن حدث من جمع واجبي كولي واجبي من فلانية الله ينتقوي كوكو صوبة بلا وبجنبا بلا فلو تركه الإنسان وصلى لجمعة أسما وصحت جمعته نسمين كو جمع كولي نيكي من ياتوي جمع دو إماكو إيه جنوبو دي سرو ميكا جمع سهلين لأنه ليس أن حدث parce que koli min fulani ye akunte ko sobe bila akunte ko sobe wulilido wala niya to ede be junubu soro koli bal yamin ni ma ke kitugo ko to do junubu bila ni anika juma sallite nyogo sirala juma sallika kene o min habe ko nonona anyu dahina bi tayyib yani yatatayyabu biduhuni awdin aw wardi aw rayhani aw ghayri zalika abo okoyi kono ika ewa tulu mu yerela tulu min kasa kanyi kasa duma ika do yerela yani tatayo biduhuni alla nyini ye munye iki kasa dia ni tulu ye ale awdi munye uba fo mimma usula kala awul wardi ube wardi o fana ye iri suku do da kasa kadi aw rayhan ube parafe aw ghairi zalika ube nunu na nyugo muhimu almuhimu an yatatayabu la nyine mu nyedro ka kasa jalan ka soro ina dro kasa jalan suku kacha awusula na maude be akala la maude be aparafe la maude muhimu ye mu nyedro juma do iki kasa jalan ki rela kata wa yaqtara atyaba ma yajidu me ka suwanti like kasa jalawna nyuma mi shebe nyuma minna ko ki yere lay ko suwaje kasa jala nyuma minni shebe minna iko ko ni sugande ka ko yere la o be ko nonuna o mini habe ko nonuna alla nyu farriqa bayna isnaini ikana mo fula faraka bo nyogona lianna ja farraqa bayna isnaini ajahuma parce que ne ena na jumala e ya suru mo fula isigilendo u gerelembe nyogona e nana ko jako fara ka shiguni nyogonche ibu fula toro o ye tora de katu fulama wa hada yadullu ala anna al muradan idha wajada saffan mustabikan fala yufarriquhu la nyine munyaya nimbe dalila iranna koni e nana safama ya soro safa mugon gerelembe nyogona e kana safa infara mogo sigilendo nyogon korofe gerelembe nyogonna ka nyogon mina wotu ni nyogonche e kana safa e kana fara kubo nyogonna amma law wajada furujatan falahu an yadkhula fiha men ni ena na safa ma iye wodo soroy iye sigi yoro do sero ye jo yoro do soroy safa in kono ibe do kono li anna al isnaini huma ladani iftaraga parce que ni e sigira wode kono sisa fente ela parce que mugo fulami ni wo yera uni nyogonche ulu de farala ka bo nyogona e wo soro ni nyogonche e be sigi basitika wa minha an yusalli ma kutiba lahu abe hadisa yun kono ni nana jumai na ala yemin sabiye wa salli wala mu yuhaddid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salata me chide masalle salli ama hakke fola ni salli chide ma hakke sigala fadalla haja ala anna al-jumu'atan laysa laha ratibatu qablaha ni nya iranna ko juma da mana nafila te juma bolo juma nye da mana nafila ta bolo
بل يصلي الإنسان ما شاء أدم دم بفند صلي من كديه قليلا كان أو كثيرا الدغ يرسا أتشا يرسا من كدي يريه يبود صلي جمانيه تمن النافلة كركرين تابلو إلى أن يحضر الإمام يبصلي يصلي من كدي الدغ يرسا وأتشا يرسا يبصلي حكم من كدي سنة المامكنا ومنها أبي حديثا ينكونو أن ينشتا ni alimami bake ka kutuba kala ikidade yani yunshitu lil kutubati la nyine munye ki dade kutuba yin ka kutuba lamme fala yatakallam ila an yafurgha liqatim min al kutuba ikana kuma de ni almami ya kutuba kalanda mina fuka ta kutuba ba idade ikana kuma fa ija fala hadhihi al ashiya al khamsata nin fen duuru min fulen ni hadisa kono juma do ni mogo min yin nonun ke fa innahu yughfaru lahu ma bayna al-jumatayn juma fulani nyogon ce junubo alaba ya fa ye wa haja fadlun azim min Allah azza wa jalla ni yefasa man ta bade kabo alafe masamin kabo kortalenu amma hadis